Li Auto Mega. Bu sadece minivan değil. Bu sanki Tesla'nın mistik yuxularıdır. The man them too inconsiderate, 5-star hotel smoking cigarette, mixing codeine up with a She got thick but she wanna get thin again. Bagaj o kadar derindir ki 3 fincan kofeden sonra düşündüğüm fikirlerden de derin. Codeine up with a Finnegan. She got thick but she wanna get thin again. Drinking apple cider vinegar, wearing skim cause she wanna be Kim in them. Alright. Elektrik mühərrik 544 at gücü, sürət şimşək kimi bir dəfə batareyanı doldurmaqla 710 kilometr yürüş. Hər qarışda gələcəkdən gəlmə texnologiyalar. Mega ilə maşındır ki, hətta qaynanan da deyəcək, ha maşallah, rahat imiş. Al qaynananı, gəl bax avtomola, hələ burada nələr var.